Blessed is the hand that gives. 'n nie winsgewende organisasie in Postmasburg maak in stilte 'n groot verskil in die myngemeenskap. Die organisasie het vandag amptelik hul herbruikbare sanitêre doekies bekendgestel, 'n inisiatief wat daarop gemik is om vroue en meisies op 'n volhoubare wyse te ondersteun. Die projek het sy oorsprong in die sopkombuis wat deur die organisasie ook bedryf word, waar die behoefte aan praktiese en langdurige ondersteuning vir vroue geïdentifiseer is. Die herbruikbare sanitêre doekies bied nie net 'n bekostigbare oplossing nie, maar help ook om waardigheid en selfvertroue van vrouens te herstel. Debbie van der Merwe vertel meer. Vandag is Horizon Media hier in Newtown, Postmasburg, by die gemeenskapsaal om 'n inisiatief voor te stel wat deur Blessed Hands begin is. Sanitary pads wat reuse kan word. 'n Groep vrouens het bymekaar gekom en 'n behoefte raak gesien om hierdie sanitary pads bekend te stel aan vroumense in die gemeenskap. Wat hierdie program besonders maak, is dat dit die eerste en enigste projek van sy soort in die Breedsandsebani gebied is. Baie jong meisies het ook die bekendstelling bygewoon. Shalaine, jy is 'n jong tienermeisie wat obviously sanitary pads wat gebruik maak van die produk. Hoe voel jy oor die inisiatief van Blessed Hands wat reusable pads gemaak het vir jong dames om te gebruik? Baie mense wat die kan elke maand doekies bekostig, gaan het baie meer help vir jonger dames. Hoekom dink jy sal Blessed Hands wat 'n sopkombuis bedryf sanitary pads aan die community? Omdat onze gemeenskap nie net 'n probleem het met kos nie, maar ook ander behoeftes het, wat soos kinders wat nie genoeg doekies het in huis en so voort. Benewens die vervaardiging van herbruikbare sanitêre doekies, produseer die organisasie ook verskeie ander produkte uit materiaal wat werksgeleenthede en inkomste vir plaaslike vrouens skep, en vandag se bekendstelling was selfs ondersteun deur ander organisasies wat deel in die visie om Postmasburg 'n beter plek te maak. Karabo, jy is van 'n ander NPO genaamd Sandsebani Youth Collective. Hoekom is jy vandag dan hier by Blessed Hands initiative? Ek is Karahuskap van die Youth Collective. En die Youth Collective represent die Activate Change Drivers. Ek is hier by die initiative en ons werk almal saam. Ons is actually 'n collaboration team. Verskillende stakeholders wat die jeug betrokke maak. So ons werk altyd saam. Omdat ons wil vir Postmasburg 'n beter plek wil maak en omdat ons wil sien Postmasburg groei. En as ons almal saam staan, dan gaan dit gebeur. Deur hierdie inisiatief bewys Blessed is the hand that gives dat gemeenskapsontwikkeling, vroue bemagtiging en volhoubaarheid hand aan hand kan gaan. Hierdie gemeenskapsnuus was dan ook moontlik gemaak met die advertensie-ondersteuning van Afrimat Myn by die Postmasburg. The Kenner District Court on Wednesday, 17 January 2026, convicted and sentenced 27-year-old Cameron Congo to 3 years imprisonment for theft out of motor vehicle. The accused was also declared unfit to possess a firearm. The conviction stems from an incident that occurred between Friday 17 March 2023 and Monday 20 March 2023. The complainant had parked his vehicle and found everything to be in order. Upon returning to the vehicle on Monday morning to go to work, he discovered that it has been broken into. Further inspection revealed that a jack and a spare wheel valued at 2,500 rand has been stolen. A case was opened with the police and fingerprints lifted from the vehicle were sent to the Forensic Science Laboratory FSL for analysis.
The results positively linked the accused to the crime, leading to his arrest. He was subsequently charged with theft out of motor vehicle and was ultimately convicted and sentenced on 17 June 2026. The ZF Ngau District Management welcomed the conviction and sentence handed down to the accused and applauded Detective Constable Shelton January of Kenner Detectives for his dedication and commitment during the investigation, which culminated in the successful incarceration of the offender. My name is Fenty Tobakalo, and I am very proud to be appointed as the superintendent at Tsandzabani Local Municipality in the Northern Cape. Die Solidariteit-beweging het 'n omvattende plan vir die toekoms van Afrikaanse onderwys bekendgestel. Die inisiatief bring verskeie vennote, kundigheid en ondersteuningsnetwerke bymekaar om 'n geïntegreerde ondersteuningsstelsel vir skole, onderwysers, beheerliggame, ouers en leerders te skep. Volgens Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit-beweging, lê die toekoms van Afrikaanse onderwys in die hande van 'n gemeenskap wat bereid is om verantwoordelikheid daarvoor te neem. Hy sê die beweging glo dit het nie net die reg nie, maar ook die plig om saam met vennote en skoolgemeenskappe aan hierdie toekoms te bou. Werner Iman, operasionele hoof van die Solidariteit-beweging, sê die aanbod is meer as net 'n versameling dienste. Dit is 'n deelnemende model wat die hele skoolgemeenskap betrek en bemagtig om die uitdagings van die moderne onderwysomgewing die hoof te bied. Die doel, sê Iman, is nie om skole se rol oor te neem nie, maar om hul kapasiteit te versterk sodat hulle kan fokus op hul kernopdrag, om kinders vir die toekoms toe te rus. Die Solidariteit-beweging beskou hierdie plan as 'n langtermynbelegging in gehalte onderwys en die bou van selfstandige gemeenskappe vir toekomstige geslagte. The Democratic Alliance has been successful in its sustained fight for the true independence of the National Prosecuting Authority. The appropriations report adopted today recommends that the Minister of Finance, the Minister of Justice, and the National Director of Public Prosecutions review the National Prosecuting Authority's budgetary arrangements. The surest way to deter crime is to ensure successful prosecutions. If you're sure you're going to be caught, that will deter you from committing the crime. This inclusion means that the Minister must now consider the change in the National Prosecuting Authority's budgetary dispensation. And once the National Prosecuting Authority has financial independence from the Department of Justice, it will have attained true independence and then can allocate its budget to ensuring that it is able to attract prosecutors, retain prosecutors, and train prosecutors. And in that way, it will be much more successful in the fight against crime.